Moyanga ketam, bala na matot chemedi, Baba Joni, Yen, recording Biala, Ojian Wale, and news of broken news, Gare Charo, Chigatoke Dol, Kir, Kenagare, Ken Chigatoke Dol, Jamamur, Jatulua, Jamoboto, Umoboto Mamur, Jatulua, Kir, Chayen, Moboto Mamur, Chayen, self a Kir Mayadit. And tell me, you be a little year, I say, you're by Yan, Joke last week. Che yo te jorol te bayan che yo yen jorol te kon tiaga biel fam tie rodun che la yer me che yo yen jorol biel pam mana jorol diale kon manu udier tiaga ju tie rodun baya yane ki che la yer ma che nan che mong cha mamur moboto mamur cha to loa ekir cha moboto mamur la minister of national security cha yen ekir and tadi me in like 15 minutes 30 minutes ago 15 minutes, 30 minutes ago, me chica $4. Cha moboto, cha yen cha kwingwa. Moboto mamor, cha yen cha kwingwa, and tadi me. Cha wedup. Angalo elet babarara wale gar. Angalo elet babarara wale bebe nyo kwini. Cha wedup and Juba ya wedup, cha yara ka aya shalat. Kwenga netika nekunyanji Juba cha wedu bare Juba cha maboto mamur cha yen atare mabaka yana wala mara gana ko wal gara gana die bi ke jorol biaga le nguru jorol ya yana kir bal ko te yekel ngalo elat so benanga wala ri broken news ko cha mamur moboto mamur cha yen dindina gubal choe cha pa yen moboto mamur cha pa yen endidina wazir bitadal min shala wazir dung doar inshallah deramame dung doar inshallah national security wazir national security cha yolwa gul cha wudu benjube jal yen nyere moero ko ko jali chedat yen nyere moero chedat na wora ko jube cha wudu dar bian nyere ko bantolono kun cha wudu re jube jo me jube be yara chejo bale be yara chejo jube welcome to jube be le yara chejo cha woboto mamor cha yolwa gul cha kulle wudu bandor dor carrier ke cherre ka chwejo ka jube ha jo ye dor cha wudu ke yara chwejo biagaling no wala ba nyogor no wala ni ma long no wala ba nyokuni cha wudu banjube cha wudu yara chwejo cha wudu le de yara chwejo njube ay cha maboto mamoto lo wudira yo wudir bitat bi ala de wudir ta security wudina lo security ye tolere rup cha maboto mamoto le kana tanga ante okin cha lunga ni ala da bit ye tolwa kir ma yadit cha lunga kir cha ka tolwa cha duban tolwa cha kan joro tolwa cha wudir tolwa cha wudir ye tolwa wudir mali ye wudir nguche cha ka tolwa na atare meyo lievna na news chala rie dento angu ya goro je news tankun ma ken dong che go ta lada tankun ma ken che gwa de kering ba onyo goro kan to ko mo che wudu ka jiba ya mabu cha maboto mamuri atolwa en bi mal ko be jiba ku mal ko te kel ko ta lada gar ngari ngagar wala ki yo kan ne jen che wudu ben jiba che wudu atia waye to fuche wedu ayo rejil wagol ya jin wadir cha kir ba ya de cha no ngan wadir cha wedu cha mabato mamor cha yolwa kana gar dubar di oken wazir cha yolwa kana gar to oken ntari me yevna na niyo na wale kana run ya ga je cha ga gwara ta wal tade pan kwala re news ko motivation and awareness nganda moro de tondu no ye news ka jube no yen news ka jube cha wudu ya yolwa hey kaenen le de yere che jori ma ga jube le de yere che joga na che kana che chalungu kana che Mr. Frog le de yere che Mr. Frog le de yere ga che Mr. Frog kana che Mr. Doggy cha che ga mat urin go an chala Mr. Dog ya che ga mat ayo ache jo ma lo kana Mr. Frog kya wudu benjube hey tiamana na kol manyang tiamana ngar arun barali ngarun gare ya narun erbi mal ko te ker yen war dial cha Mr. aya che gara yore tele wodo doro gol
te lo ta dora ke diamond le na ta ba de ga ri ya ga ling boru du che wo du ana ta ba na ana ula lugar ko ne hey na do ju ba pa po da ko tra bi bar ha che wo du ju ba ya wo du wala ni na wi ma kare do jere mi ar bi re gi chi la yer ma ba ka ni ji na lugar ko ji na ka ni ke ki la yer ba ba ka ai na la wunyur ka ma biro ka ma ko ya ba ti woni na ke na sha ka ma ne che wo du tinara ga mam ne ga jube ta de fai la wi ama bu je ma ba ga ti churu ga je ne jin ti mo do bai ka che wedu kir ma ya di changar che wedu ai cho ya kwek nge no che wedu ya ra che Mr. Frog ne che Mr. Dog che ba ya di ne jube an balo ilat gar mar ko la di de ngorane ba barara wala baka banyo ka shur ka ye ga ka nya ga goro ba banyo shur ka ye ga balan yin pa to on indi ne was in 1 hour ago 1 hour ago che 3 hour ago ki to na dwal be balar ye ngu yan ga jedi ko ngu da baka balar yen tafasil lakin ta mamur ta yen che wudu che ra che Mr. Frog ne Mr. Dog hu ai cha long hu toro ai cha wudu toro ai wudu Mr. Dog and Mr. Uriala Mr. Frog chika wudu ke jube le de yara chwe jo ga de chwe ko da ga chwe kon ga ai chwe dial bi mal ko bete yekel